الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haram Islam na Eid Mubarak kaniyong katantan. Jari waktu ini insyaallah yariin kuruna to mulia amuin tagsuko long tasin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin dimil kato taniyo pangadyan serta pagpatuntong kato taniyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala na maklum na kato taniyo guru na to ini amuin rais long tasin muassasa Ad-Diya demikian siya ini long ta Vice President Daisal sin ni Darul Islam Foundation. Alhamdulillah na njari yaon dimil siya kato pangadyan tungod pa parkala sin ulitin modo tanto kain na amoy in alamat sing kalamma sin pag-iman. Insyaallah ta'ala hitukbal ko inguro na to kalasan wayron na ruway kay kan Sheikh Abdul Wahid Ikiram wal yatfaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا علما وتقا وخشية يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. أمة النبي صلى الله عليه وسلم yari kita harum yan biyak sin pagkabiaksahan sin kamu sa kahaba duum ahad mapaon na to diha ini impag pinno-pinno sin pagkaradyaan sin pag-aarama sin kita niyo insyaallah harum ini kumawa kita dahil mga hambuok na sa pangadjian kalu-kalu ramahan ikaganap sin pamaham na to pag-aarama sin kita niyo sarta ikabulat sin pangatayan na tutog iban ikasawa sin pagpanaw-panaw na to di halawm sin dunya amun pagpanaw-panaw indatungan na to kuhol ikatan ummat si Nabi sallallahu alaihi wasallam tartan tumaglaki siya luto sa rayaw-rayaw iban luto sa taod-taod bang siya muhi namad to magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Harum ini in tungod si mawdu amuin mabaya ta ibahagi harum ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin kita niyo yan ha mga screen sin kamo hakabaybayan niyo in pangilahan sin kalamma sin pag-iman
Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari pa ako makasud pa mawdu'. Mabaya ako, ipaabot ko pakatan, katawtay mamuran muslimin. Sabab kain na kita niyo nakatunay sin sa laggo-laggo, ibadat. Ibadat amuin, binin kato sin junjungan na tuad Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo na in Eidul Adha. Dahil nga sabab yan, inhikaagi ko ra kaniyo, takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Bangman tiyay ma'sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sarayaw-rayaw amal dahil kamo, iban sing kamo katan. Dumuha kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala daran, Allahumma ja'alna minal makbulin. Ya Allah, palamura ako rin ang mga ipon mo, tiyatay ma'murun kay mo. Tiyatay mo yung pag-ibadat. Tiyatay mo yung paglugto, di hakabayaan mo, Ya Allah. Kainan na to da, kaya tunay in sa laggo-laggo adlaw riha ka ma-Islam. Amo na yung pagtawa ko ni Yawm al-Hajj al-Akbar. Hahikahang po simbolan Dhul Hijjah. Doon kita niyo nagsama-sama hamaydan, iban haka masjiran sing kita niyo. Imalop kita niyo pamahasot si Allah. Nanay mai, sin panawag-tawag, sin mahasot si Allah. Kainahay kahangpo, sin panagnaan, kahinapusan hangpo adlaw, sin panagnaan, sin bulan Dhul Hijjah. Amuin biyayta sin mga ulama, afdalul ayami ala al-itlaq. Inhang po adlaw, sin panagnaan iadlawan sin bulan Dhul Hijjah. Dahil nga panagnaan sampay pahangpo, amo na ini insa halga iadlawan di arama Islam. Sa kulang daring ha mga bangsa muslimin, innaka pahammarayaw sin iadlawan ini. Mainkan inakisim mga ulama, amo na ini insa halga adlaw di agama Islam, misan pa bulan Ramadan. Misan pa bulan Ramadan, in iadlawan sin hangpo adlaw hapanagnan sin bulan Dhul Hijjah, labi in lagbo sin ibadat tunhaon daing sin iadlawan sin bulan Ramadan. Misan pa ashrul awakhir, amon hangpo nakapin sin bulan Ramadan. Impiagbisarahan di ay ni umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumdungan yung marayaw, iadlawan. Adapun in parakala dum, diyayta sin mga ulama, labi afdal isa bin bulan Ramadan. Pasal doon haon aun diyayta sin Allah, Laylatul Qadar. Amun bang mo kasabtanan pag-ibadatan, innaka pinhangpo sin bulan Ramadan, harum niya, tamba manamba in ibadat mo lipatun si mahasud si Allah. Sa adapon in iadlawan, amun natanggo sa adlaw yan, tamba manamba lipat manglipat in ibadat sin tao bang niya kaya tunay in ununur akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kain na yaon kaya na naman na to. Diyan inindagbos sin paghayla yariha arama Islam. Nahambuok kita niyo, nagsambahayan kita niyo, nagsama-sama kita niyo, nagmaas nagbata, nagusog nagbabae, karena sadya sin panay mainato, sin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Haway parimatong inadlaw yan hakahapon. Hikasiyam. In mga sila timulakmad to pabaytullahil haram. Tumunay sinhambuok din ang mga salaggo-laggo rukon sin Islam. Amunin paghaji. Dito sila nahambuok, timindog, dimuaa. Nagpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala ridto Arafah. Dito sila Arafah sampay kaya hapunan dimuaa nagtang isingkatan nagahaji. Amo na in adlaw sa halra adlaw hata umagahaji. Bangin hambok ta umaghaji di siya makasabtan timindog dimuaa ridto Arafah. Di tay maun si mahasud si Allah ipaghaji niya karna inya rukun sa lagbol. Adapon in mga silaway nakapaghaji nakapaghinang isab sila amal ibadat. Diya na simpagpuasa sin sila. Alhamdulillah in kita niyo. Kalu-kaluraman nakalamod kita nuray ng mga tiyay pag-ibadat. Haadlaw sinikas yung simbulan Dhul Hijjah mo nagpuasa. Nakawa na to in pahala din hamahasud si Allah. Amun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampuno nin pardusahan hangkatahon na kauna iban hangkatahon hasusongon insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bangman in kita niyo abutan pa sin Eid hasusongon tahon in kita niyo masing-masing halawm kusog iban kaya iban bangman dumatong imbulan biya simbulan ini hasusongon wakto in ummat muslimin makawa na rin hakahaluhiluhan iban deng hakalunggo, iban deng hapamisuko sin hisiyo-siyo, inna misuko ha umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumod kita niyo pamawdu' amon yan nakasulat ta screen sin kamo umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lando makasusa ingkahalan di madyato hakamatauran jantong simbang sa muslimin ha zaman bihaon. Simaplag hakamatauran sa hapan kato in pagproblema ha pangatayan ta. Tada niya mataod pagkarungukan taring ha mga muslimin laong nabiya timukas na tuod in pangatayan ko yan. Nakananam ako wihaon katuras. Misan aun waktu bang ako tumunay sin pag-ibadat. Aun waktu ri ko nakananaman inlanam sin pag-ibadat. Umulin ako Quran. Mamassa. Simingod ako ha mga tauki kita ko aun waktu. Di ko kananaman insarap sin pagbasa ko Quran. In pag-ibadat di akan kako sin Allah subhanahu wa ta'ala aun waktu ri ko na paghalgaan marayaw. Ini indaran na to pagkarungukan problema sin mga kaibanan bangsa muslimin. Ini bang tarungdungan marayaw aun mga sabab niya ini result. Result na inihati ko sin kababa. Kahina sin pag-iman di magdag in charge bang upamakon battery sampay aun magpamunglong na lando in luhay ko makakaon pa hinang maasihat doon na ka maasihat malabgo doon na ka maasihat siwi-siwi di katiko-tiko ang pagkita mo yadto na kahinang sin himaasihat niya pa Allah. In pakaradyaan paghati sin kahalan biya inilando in halga ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanamunta in pangatayanta batulakit. Di na sumunod in lanab sin pag-iman. Di na sumunod in lanab sin pag-arama. Di na sumunod in lanab sin pag-ibadat. Misanin pagjikir pa Allah, mamugat na hilabtik sin dila. Aun waktu rumungog kita sin ayat sin Allah. Mahukaw intay nga tarumungog hangkaray da kita rumungog sumuhon na kita. Inikatan pagkaradyaan suwahi pagmasusa. Iniindaran pagkarungukan ta kaibanan mga sila pag-iman.
Suway na to hatihon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangatayan na to ini, pagdahon siya sin Arab, qalb. Qalb. Imana sin qalb, kiyawa dahil hakalimat, qallaba, yuqallibu, qalb, o taqlid. Imana sin taqallaba, mahibal. Niyanan in pangatayan na to qalb, min kathrati taqallubihi. Niyanan sin Arab in pangatayan in jantong qalb, sabab sin taod sin hibal, wayroon tuturan, wayroon tunaan sin pangatayan sin kita ni. Kainayaon na kananam sin purna pag-iman, pagpuas pilajam, kaya lupahan na isab insarap sin pag-iman na katulaka na isab madto papagmaasihat pa Allah. Ini sampayaw di matong riwayat ding hanabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In hadith, sabda si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardi falat. Haruhaing riwayat, إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن إن سپرات laong na sin pangatayan jantung. Dungdungin niyo marayaw. Dungdungan na to marayaw in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In saparati laong na sin pangatayan, biya sin saparati risha, bulbul manok. Muallakatin, nagakantong. Fi asli shajar, doon hapuunan sin kahoy. Yuqallibu harrihu zahran li batnin. Bang dumatong in hangin, papagbalik taron. Dahil hatian niya madto pataykod niya. Bang kamu makakita bulbul manok pinting-pinting yung pagdabak sin hangin, doon sa naghihiwal-hiwal madto bihan, di magto na. Sipat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in jantong, biya sin sa pantun bulbul nagakantong doon hamuli sin kahoy. Way tunaan. Way tunaan sin jantong sin hambuk mano siya. Dahil hasabab yan, suway kita maalisto. Dahil hasabab yan, suway siya maalisto. Harugain pa hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sipat niya pa in jantong sin hambuk tao laong na asyaddu taqalluban min al-qidri idha ijtama'at ghilyanan. In saparati laong na sin jantong sin hambuok tao, diya siya saparati tungkang, bang intuwig halaw niya nahipo na sin bukal atau kan nagbukadkad na sin paso, magbihan na yung tungkang. Maglahublob, maghiwal. Sipat sin Nabi alayhi salatu wassalam, in jantong sin hangkatao, at tawakan jantong sin anak apo Adam, landuin hiwal. Biya na sin hadis na sabot taramikyan kaina laong nakamathali rishatin muallaqatin fi shajarah, fi asli shajarah. Biya day sab siya laong na sa parati bulbul manok nagagantong-gantong doon hapuunan sin kahoy. Yuqallibu harrihu zahran li batnin. Baliskwaton siya laong na sin hangin dahil hatiyan niya harap madto pataykod niya bima na rimagtunan. Ini ni mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may taikato in kahalan sin jantong. Dahil hasabab yan in Nabi alaihi salatu wassalam
mataod in waktu niya dimurwa siya daran pa Allah biya na sing kaya riwayat ti Imam Muslim rahimahullah. Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini riwayat. Haruhain riwayat Allahumma ya muqallib al-qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, o Tuhan ko, amuin magpipinda-pinda sing pangatayan, patatta pa in pangatayan, doon hapag-aram. Kalakihan in katatap, hangkan na in kamatauran sin problema sin kamatauran dahil kato biya na sin aki ko karumuganta, may nabaha ako ini. Misan ako magkansang mag-ibadat, biyasin sa pantun, di ko ratud ka na naman insarap sin pag-ibadat. Mamasa na ako Quran, ang karayda ako sumuhon. Sa bang ako rumungog sin mga music ha TV, magjiyaman di ako karoon. Bang ako rumungog sin lecture, mahunit sumuhod palaw sin jantong ko. Lakit yung pangatayan. Ini makasusa. Na, uno baha in alamat bang biya na ining kahalan sabab ini result na inituan sin kahina sin pag-iman. Narihay ni pangadjiunta kitaunta hasupaya mapinig ta imbaranta hasupaya kasaypuhan ta isa kasaypuhan ta in kahalan ta. Uno jimadyato na baha kato ini bang jimadyato na masabot ta inituan pag-us-us na kaw pagbista. Uno naman in alamat. Uno naman in pangilahan. Nasabot si mga ulama. Laong na minha al-wuqu'u fil ma'asi wa irtikabil muharramat. Amuna in nakajawbog, nakahinang sinhinang maasihat pa Allah. Iban nakalanggar sinhinang hiyaram sin Allah. Bangingin hawabaran mo, daran na kaw nakahinang sin maasihat pa Allah. Iban inliangan sin Allah Ta'ala rin ang mga haram. Nakakadto na kaw, nakahinang hambuok na ini alamat sa mata-mata in iman mo, in jantung mo, himiwal na pabukon kabayaan sin Allah. Nasampay lumukay, hapanag na ang paghinang mo maasihat, mamugat pa yung pangatayan mo, magsusun pa kaw. Yung may takuyat to na hinang. May ba ako ato nakahinang simbihad to. Sa sabab sinway ikaw naka-recover. Wayroon mo na tay maarayaw inya untoy alamat na sing kahina sing pag-iman. Masi-masi na kaw naghinang maasihat sampay na immune na kaw runay na maasihat. Nalit mo na ka na naman ang kasakit halaw sin jantong mo hawak to kaw nakahinang maasihat pa. Inyad to, panagnaan laong ta, pangilahan ta. Dumaral na kaw maghinang maasihat, para kala siwi-siwi na kayo. Masampay maig na iluman mo. Bangkaw na kahinang maasihat, ipang-history mo na kabakayan mo, ipagbansag mo pa ha mga pagkahi mo, inako nakakadto biha ini, nakakadto pa biha ini, nakanapakakuha ini, nakakakuha ini. Ito amunad to in pagdahon al-mujahara. Sa laggo dosa, di ampunon sin Allah bang inhambok tao, inhinang niya maasiyat piya may ta ni hambok tao. Biya na sin hadith, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Kataan umat ko, asab na sin Nabi alaihi salatu wassalam, mu'afa
aampunon sila sin Allah. Amurain mga sila na kahinang masihat mujahirin, ipamahalayak nila. Ubos yupatan sin Rasul, wa inna minal mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-layli amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Dahil mga pagpasaplag, mujahara, amo na laong na inhimi ng inhambo o kusog harum, sinabok amal, hima na kakahinang masihat, kakahinang langgal syara, pa Allah harum. Mahuli, hawak tu adlaw mahinaat, insiyaya untiya tabunan na sin Allah Ta'ala, wayroon na kaya ingatan sin mahadyan ang hinang niya masihat. Isa-isa niya na iwan simbaran niya. Fayaqul, sa mamung na siya. Mamayta pa siya, mahadya na. Ya fulan, ya kaukuan, proud pa mamayta sin hinang masihat. Amiltul bariha kada wa kada. Ya kuan, nakawi, nakahinang sana ko hiya ini. Dito ako hiya ini. Nakakita ako hiya ini. Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Natug siya waktu rum yaun in Allah Ta'ala tiyatamingan siya wayroon nagkaingatan in kahinang inahinang niya maasihat sumagawa wa yusbihu yakshipu sitrallahi anhu pagmaynaat siya na mismo magbukis sintaming kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hawak tu tiapok sin Allah Ta'ala hinang maasihat na sila na ini in mga taori tay maun sin Allah Ta'ala riampunon sin Allah na tumagna yan hapaggaan-gaanay ng maasihat in yan result alamat na yan in iman miyaba alamat na yan in iman himina alamat na yan in iman dimagdag alamat na yan in pangatayan bukun na miyanaw hakabayaan sin Allah. Ini karua. Ini karua amuna asy'uru biqaswatil qalb. Kana naman mo in pangatayan mo lang do itukas. Sampay ka na naman mo in pangatayan mo sin sa parating na hinang nabato. Makarungog ka o sin patungtum sin kumul. Makarungog ka sin patumtum sin sulwa. Makarungog ka sin patumtum sin adlaw akhirat narka. Sambat sin bahasa bihaon bali wala da kayo. Di iyad tumagbakkas halaw sin jantong. Sabab qaswatul qalb. Timukas. Timukas na yung pangantayan. Nabang miyabot ko, biya inimisan ko, biya tumtuman, di na kau mahalin. Inihambuok sipat sa laggo, im mga munafikin, mayta sila, hibutang sin Allah ridto, habibi sin apinat kajanan. Sipat sin mga munafikin, biyaita sin Allah, halam sin Quran, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Damit yan in Yahud, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Sipat si mga sila nagkukupur. Dengan mga munafikin, iban sin Yahud, biyaita sin Allah, mahuli, timukas, impangatayan niyo, sampay na biya bato. Na, namisang biya tumtuman, di na mahalin. Na ini makasusa, hangkan na suway kaudaran, magbista sing ginhawaran mo. Bangkaw mamas sa sing Quran, uno kaya na naman mo raing sarap. Hawak to kaw imalup sing Quran, di makaw nagsabong laong pa Allah. At tawakan marayaw pa kaw, makaan pa yung ginhawaran mo rumungog. Simbis saralog la mahakuha. Damit kiyan. Inday nga mga pangilahan mo alamat. Law na adamu itqanil ibadat. Di niya na parayawn.
patumanon, pahantapon, in pagtunay niya sin paghinang niya ibadat. Sa mga bahayang, la ruha laha. Timinog sa bahayang, wayron nyawa. Allahu Akbar. Nahinang in pag-amal ibadat, kasi sa parati, amon part na kasing kabuhiyawan, tumakbir, wayron ka khusyu-khusyu. At tawakan makasambahayang dalilisuan. Makajikir pa Allah nga naman makajikir. Inihambok na inisuwahi pag inu-inusin kita. Alamat na yan sin in pangatayan mo, miyaba na in pag-iman mo. Di na kaumisan magtali. Pahamon mo, inabasa mo rin nga ayat sin Allah. Timunay ikaw sa bahayang nga naman kau nakatunay. Wayron mo na piyarayaw. Bangman kau kakitaan si mahadyan, ikaw si mabahayang. Naalamat na yun sa himina ng iman mo yako kay ulungan sin Allah. Pag-us-us na ka, wali ka. I-recover mo in katanyad to. Maglagi ka recovery. Hasupaya kaingatan mo, hauno na ka level, in katan na sabot ko inibutang nga nakahalan mo yaon. Uno, maluhay na kayo minang masya. Makaan na kayo muhiminang sinliangan sin Allah. Uno, yung pangatayan mo rin na ba, magbakas dun haon yung mga biyas sa mga Quran. Uno, hawak to ko, timo na sin pag-ibadat, hiyalgaan mo raba. Hinang mo raba hato ng kabayaan sin syar, hawak to ko, tumo na sin pag-ibadat. Nabang wayro, nakadinyat tutumtumain yan, alamat na himina ng pag-ibadat. Adamul itqam bil ibadat, dumuataw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangan ko makasangga, alhamdulillah, ya Allah, sa wayroon himahadirin janto. Mangayo na pa Allah, sumagawa, wayroon dun haunin khusyu'. Wayroon niya piyaragpak, Allah in piyangayuan niya. Amun bang imian kun, payakun. Bang imian kun, maun magtun. Nga naman makabasas na, alhamdulillah, rabbil alamin, rahmanir. Wayron kakitaan mo naon, biyadiin siya, mag-concentrate, hapagduaan na pi Allah, magpanghinduan niya pa Allah, karena yakin niya, in Allahu Ta'ala, tay mauninduan niya. Na in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Ang kana ikaw maino-ino, may tamisan pilay doa amri ko tay maunsin. La yuqbalu du'aun min qalbi ghafilin lahin. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tay maun in du'a deng hajantong naliliparah. Wayron hadir. Wayron khusyu'. Tumunay sin pag-ibadat nga naman makatunay. Sumabahayang way khusyu' nga naman makasambahayang. Jimikir nga naman makajikir. Wayron na halqa sin pag-ibadat niya pa Allah. Damik yan. In alamat in pangatayan mo himina na, in iman mo rin magdag na, at takasulu anit ta'ati wal ibadat, wa idha'atiha, amun magliso-liso na ko rin kapagtaat. Magliso-liso din ang kataw rin kapagtaat, iwan sin pag-ibadat. Intawi ni umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nag-ibadat. Sumakaw, biyaw magliso-liso na.
Sumambahayang, nga naman sumambahayang, suwaya mo nin waktu masuk na kumuha. Inululo pardakan sin Allah Ta'ala, mabuka na si, malisok na siya himinan. Timinog man to pasambahayang jamaah, mabuka na minsan insiki, inhitindog man to pasambahayang jamaah, sa malisok pa masjid. Na hinisipat sa mga munafiqin. Idha qamu ila salati, qamu kusala. In mga munafiqin, aun sakit sin pangatayan nila, hawak to sila timidog sin sambahayang tumunay, qamu kusala. Timidog sila lilison, Allahu Akbar. Subhanallah, in Imam Ahmad rahimahullah. Hazaman ini, in pangumulan niya malaas na mga kway na lupalawin na siya kapituan taon. Bang siya magsambahayan hakid si masjid biya ini makasahap siya rito hamasok paringding. Di siya amon kimid dumagot imbaran niya pa masjid, pakiding di. Amon makasangdol di siya mabaya, naasuko siya. Law nari ako mabaya magpakita pa Allah Ta'ala. Hawak to umalop ako'y nakulilisuan. Ihanin bariman. Nabang kau lisuan, hapag ibadat, timunay na kau, ikaw nagliliso-liso, nado kailo, tumtumain yan alamat na sing kakahina na sing pag-iman doon kayo. Sampay, ida'atuha, hati niya mo, lupason mo na ito yung pag-ibadat. Di sing kahapon, taki sa adlaw, hikasiyam sing adlaw Arafa, aun pagpuasa, inpahala niya, lipatun si Allah Ta'ala, hangkatahon na kaunayman sin, hangkatahon na susungon, ampunon si Allah Ta'ala, inpardushan na kauna, iwan sin susungon. Bang mahinay ni iman mo, pasaran mo. Alam mo mayroon dasan. Di na ko maghalga. Na ito, alamat na ito. Amo natin biyayta sin Allah idha qamu ila salati qamu kusala. Lumabay na hadya in mga wakto sin mausim sin pag-ibadat sa laggo-laggo, so mga baliwala ito. Di da ka masusa. Di da ka ma-alarm. Ang buhay mo. Milongway ko nagkasambayan sa Pantun Witir. At tawakan, waya ko nakapuasa sin Adlaw Arafa. Waya ko nakasambayang Eid. Di dayat tumiya mahalin ka. Ang paimbariman lang doon, tumahal ka kanila. Subhanallah, wala ko nakatunay. Aha. Nawiyadiin naman ko rin natod mag-ibadat. O pagkaan iman na kapin. Bagin nagliso-liso, inyaon himina na, biyadiin na bang di natuod ko magsabayan. Subhanallah. Bangin magsasambahayang biyaitaan sin Allah. Wailun lil musallin, pardusahan, kajujanaan ang mga tao magsasambahayan. Biyadiin naman ko rin magsambahayan. Sabab sadya sin pagpahil-pahil nila sin waktu, sabab sadya sinuway nila tiyo na yung pag-ibadat, pagsambayang marayaw, dihilan sila sin Allah Ta'ala punishment, yadiin naman ko rin na ito diminang sambayang. Bukun kan labi awla, nas'alullah salama, indihilan sin Allah Ta'ala, iqab, dihilan sin Allah Ta'ala, dusa, dihilan sin Allah Ta'ala, adab. Bang di na to, tumo na si pardakan siya. Tamikyan, pangilahan mo, in iman halom sin jantong mo himina na, amo na in dhiqus sadr,
Biya sin sa pantun halaw stress na sadya in jantong mo. Halaw masigpit na sadya in pangatayan mo. Di na kaw kasulutan hakabuhi mo. Dahil may nagpakaruman in ikaw halaw problema. Problematic in buhay mo. Simu daon sin mo kabuhianan mo iban sinway halom kaw masigpit in jantong mo. Lumita na ba iniway ako nakana ng kasanyanan. Yan pagkana naman yan si kamataoran din ka. Dahil hawakto pa wakto rin hazaman pa zaman stress. In pangatayan lando masigpit. Di maingat i-explain uning kaya na naman bihaw, uning feelings. May na ako na riyan na inihaini, aw wakto magbisarabihan. Na inyad to natija, result, sin in iman halaw, sin pangatayan, sin hambu, tauyan himina. Dik sadr. Diya kau sin nakanan ng luluhanan kau sin bato mabugat na kabuhin. Main kanyaw kau halaw hamong haya sin pagkaon mo, sin usaha mo, iban sin gadji mo, iban sin business mo, iban sin bahay mo, iban sin sasakatan mo, iban sin anak asawa mo. Sa di kau maayaw-ayaw sa matsing bahasa man ito pagkaon. Di kau kaingatan tanuran yung pikilan mo. Halaw problema. Masigpit yung pangatayan. Di kaingatan uwatan. Yan, alamat yan. Subay na ko mag-usos, maalarm na ko bang bedaning kahalan. Inki mangiyan amo na makin na yung halaw simbaran mo. Jantong mo himina na in kakaon niya amo na iman. Sabat si magpamong in kasanyangan sin ista, doon halaw sinda. In kasanyangan si manok-manok, maglupad-lupad sila. In kasanyangan hikabuhi sin jantong iman. Zikrullah. Tumtum pa Allah, iban pag ibadat pa Allah. Bang nalawa in iman. Niyatay pangatayan. Hindi na hikabuhi sila. Na ininikatan. Pagka na naman na ito iniumat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayroong kasabar sing kamatauran din kato. Sabab sin stress, sabab sin masigpit na dyan pangatayan, mismo tao kakitaan mo pang daig mo. Bakay mo, makainang hindi mo kabayan, dukalan kaw. Mita ni mata, o ini rin hadya, ini maghundong-hundong ini. May kan ba kunya to wayron pa mo sug mo rito. Sa sabab sing stress. Kaya na naman mo iba sin jantong mo, lando na kawi kaya sisigpitan ba di mo may nga explain. Para kala siwi-siwi magtuy ko duwalan. Magtuy ko ri kaamuhan. Diha inibiyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam in secret. Pangkaw kulang na kasabar, maluhay na kaw mag-ama, di na kaw may nga tanuran mismo sin tao halaw simbay mo, iban sin kabagayan mo, hinang sin mahadya na hawa katan, hakuton mo isang problema mo ang pautok mo. Sarap sin kaya na naman mo halaw sin pangatayan mo masigpit. Biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam in secret sin gaini kahalan. Kaya ingatan niyo, kuning sabda sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بقوله الإيمان الصبر والسماحة. الحديث صحيح إمام الباني رحمه الله. الإيمان الصبر والسماحة. إن إيمان أمونالو من كغوغب كصبر والسماحة. Iban kaluwag sin pangatayan.
Mapati ampunon ka hamano siya, mapati pasinsyahon ka hamano siya. Maluwaging pangatayan mo kung kau nagigipit sing kahalan sing problema wa bay biwan sing nalombay. Ang kan naon makto mapampuntabi mga ulungon sa Allah. Pagkadyagaan na to, ang mga tao tabi ayaw magmapda kumandayahan taka-alta ubos mayroon nag-ibada. Di mo saan maingat tanuran ng pikilan. Umalop kau kanya, nagbubungis hadya. Mangayo kau kanya tawang, miyumuga na kau. Sabab sin problema, alaw sin utok niya. Sabab sin sikpit sin kiya na naman niya. Na-stress sa business, na-stress sa anak, karena yato nagmamasihat, na-stress sin business, yato nasong na malugi, na-stress sin alta, wayron panawista, na-stress sin balos bayaran dito parinta. Diyan magjato sabab si iso natija wayron biutangan in ima in jantung sinhikamuhi kani amo ng iman naig na yan ampa in iman bagsimon palang sin pangatayan sipat sin Nabi alayhi salatu wassalam hadith niya laong na al-iman as-sabr was-samaha amo na yung kasabar, iman sama. Maluwag ang pangatayan. Pati hanunod, pati ampunon. Wayron problem. Kita mo? Nariya ini, ingkatan na sabot na ito, inimahinang na ito guideline. Nanamon na ito, inikatan hamaran na ito. Bukod sa ini mga umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam hat kita magbasa magsabot diha ini. In maksud mag-umat sing ginhawaran. Muna nagbisar insyaallah. Sabab bang tayo nili mag-encounter in ba ini panghati tayo naman kita aran marayaw. Panghati tayo naman kita aran marayaw. Sumakawain katan to ikya na naman tayo ni amo na ini in panagnaan false alarm. Singin iman, delikado. Lumagtik na. Lumakso na rin nga jantong, dimagdag na. Himina na in iman. Na. Damik yan. Lumaton kita parawain. In alamat laong na al-ghafla anillah fi dhikrihi wa du'aih fayathqulu al-dhikra ala al-dhakir o al-dhikru ala al-dhakir. Ini nasabot takain na amo na laong na yung kaligap din Allah subhanahu wa ta'ala pagtumtum ka na. Hapagtumtum mo pa ula ligap pa Allah ta'ala ligap kaw. Hapang hinduan mo pa Allah Ta'ala ligap kaw. Bangkaw nagajikir sin sa pantong lando imbugat yad to kay mo. Subhanallah. Tali-taliyon na to kuno mga kiulungan sa Allah. Sabab sinin kita niyo ligap hapag tumtum pa Allah, hapang hindua pa Allah. Bang na to pahamun marayaw in Allah Ta'ala hawag to nagbayta halam sing Quran. Ulim baita sin Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bukod hatambok kahalan yung pagjikir. Qiyaman, nagtitilog ka, nagpapanaw ka, nagdadrive ka. Ito ka ho office mo. Ito ka hatamo mo. Tiyari kay mo tumumtum. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Hasbi Allah. Naglilingkod-lingkod ka, nag-inom-inom ka, kapi. Maalop-alop ka, si maba mo basahon. Nagtitext-text ka, si maba mo textan, nagkukol ka. Hauno kahalan na tawa ka, naglilingkod. Diyan ka, jimikir, sa tumtuman niyo. Hindi katulong si Allah, nagkukulang. Si masaday-saday ka, suong ka matug, jimikir ka pa Allah, diyari ato sing syara.
Sa biya na hinigaan sin pagjikir, indila na to mabugat. Bang kita niyo magbista, makapila kita niyo makasabot sin pag-iano na astagpiro lang kaadlaw. O, magtumama katura. Makaya na dyan kita astagpiro bagong kita at anak ta na nagkamali alupan ta na kayo ng simbukong astagpiro lalong ten anak ko, niri na magtuna-tuna. Makaya kita astagpiro sab sin anak. Sa bukong nito na hinang kaboy astagpiro. Sa mabang ko si mabot sin kalam sin Allah at tawakan nga sin Allah sin pagjikir pa Allah makananan ko kahanong sin pangalan. Sulay ba? Sulay. Nawang kauligap, hapagtumtum pa Allah, halawang sinhang kajam, halawang sin kawantag upat kajam, di ka makajikir fa Allah, mamugat ito kayo. Na inyan damikyan alama, in ikaw liga pa, lipa ka, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iman sin pagtumtum madto fa Allah. Damikyan. Alamat sin himina ng pag-iman. Adamul ghadab idan tuhikat maharimullah. Adamul ghadab idan tuhikat maharimullah. Di na kaw magdugal bang insyara sin Allah Ta'ala na lummo. Bangin kabayaan sin Allah Ta'ala way naiyakan. Bangin liangan sin Allah Ta'ala hinang na si mga sila mabahinginan. Nakita ko maasihan. Di na kawit dukalan. Para kala, way ron na kapusan kayo. Nang liulakat na rin hasyara sin Allah rin na ko ma-alarm. Di na ka magdukal. Bukon ka magdukal, karena hataw yaon, sa magdukal ka, hanganin yaon, syara sin Allah riyugtul. Hanganin yaon, hiharam sin Allah, hinangon. Di na ka ito magdukal. Nabangkaw rin na magdukal, hawak to in haram. In syara sin Allah Ta'ala, riyugtul na si mahadjana, in liangan sin Allah Ta'ala, hinang na si mahadjana, bali wala da kay mo, inyan alamat damit yan himina iliman. Anak mo tabiya yaon, gumawa din haway mo, di na misan maghijab, bali wala na kayo. In asawa mo, magtabon sin aurat, bali wala na kayo mo, tabiya yaon, magsiksi alupan si madya na katan, bali wala na kayo mo. Kimita in kanakan mo usog iban kanakan mo hisyusyo na kahalan sumul sinhiram sin Allah Ta'ala internet porno iban singkatan bali wala da kayo mo kaya ingatan mo. Yaon kaw halam sin society mahalam sin kauman mo kakitaan mo masihat. Di da kaw misan mag-inuin. Wayrun naghira. Wayrun naghira halaw sin jantong. Amo pa ka magdukal si hangan ako na simbay niya tabi ayaw. Nama pampuntabi mga kamasan. Mismo halaw bahay niya na hinang na imbukon kabayan sin Allah rin siya magdukal. Hindi siya ma-alarm. Sabab in fitna Juma to hapangatayan sinhambok mano siya. Tiya sinsapan to namong katumbukan bihan panagnaan. Puti injan to mawi simbadyo ko ini sapan to ni paninghining ipanghiningod ko. Bangkaw na kay ng pitna, na kay ng masyat, katumbukan. Bangkaw ay nagtawat, katumbukan ito. Katumbukan sampai injan to nguyad tumahinang ito. Namunin way na nagira. Bali wala na yan to kay mo sa simbahan sa bihaon. Pagkaradyaan, syara sin Allah Ta'ala rin ako magmahi. Nahabi ini kahalan makabuka. Kikita mo yung anak mo ito na nagmasiyat pa Allah. Kikita mo yung anak mo, wayroon mo na kiarhilan sin kabayaan sin Allah.
in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagsabda, wayroon dainghang katao yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma ay yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa la yajidu ra'ihatal jannah o kama qala alayhi salatu wassalam. Wayroon dainghang katao piyuha niya in responsibility niya, anak niya mismo. Way nahindo ang nag-agama. Hawak to siya matay, hadlaw in siya matay, piyupuha na yung mga tao yato. Tuwan, hadlaw, akhirat, misan hamot, sinsulo ka, di siya hamot nung sinakma. Mga kabuka saan umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subay kita magdugal hangan sin Allah. Magdugal kita bang na insapan, bang insyara sin Allah Ta'ala. Lium mo. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam magdugal siya bang para pakaradyaan na ahal. Damikyan, hambok din ang mga alamat. Makahinang dakaw, makahinang sin ibadat sa aw ni after mo. Duka ang ding harida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Si mambayang nakahoon, nagnapa ka nakahoon, nagpatinog na ka masjid hibutang tanahoon, nagpasumay na ka katus kaming iwan sapi hibutang tanahoon, nagnapa ka na ka hangan sin Allah Ta'ala, hangan sin pag-ibadat iwan aga mahoon, saan after mo? Uno yan, ar-raghbatu fil ri'asati wal imara. Arakala ang kutda ng diha ini magmapda kuman. Himinang kau sin pakaradyaan niya tulaw na sabab sin ibog mo, sin baya mo magnakurang. Baya mo kanganan kau nakura. Aun do ka ing hiyapul mo long simbaha sa bihawon. Nakita mo? Nabang miyamot bihat to in ibadat na hinang mo na ipamingit sing kabayaan mo pakaradyaan dunya. Iman mo kung pure. Suway mo chiko. Suway mo kitaon. Sabab inyan alamat na rimagdag na yung pag-iman. Himina na yung pag-iman. Damikyan, wa'ada mo takdiri al-mas'uliyah. Wal khatar. Ang di mo raisab, yaon kauhainang mo, ang responsibility mo, di mo raisab, kaingatan dia ding inlaggo, sin mas'uliyah, sin responsibility roon, kay mo iman sin kadilikaduhan. Karadyan silik-silik na kayo. Himutang ta nagpiyang kau, uno-uno na rin ang mga project himutang ta na. Himutang ta ng example, masjid. Piyarahan ko sinto, ikaw kuhan, pagpatinog ka masjid. Yarin budget. Baliwalaon mo rat lang, para kala kuhan da yan. Panghangla mo na misan isusing mawaya maghinang. Di mo urulon, di mo surveyhon, di mo kitaon, may kaninyong amana. Na inyag to delikado. Inyag to, suwayad to chikon may kahalan mo yan. Damikyan. Mahabbatu tasadduril majalis wal istithmar bil kalam wa fardul istima'i ala al-akharin wa ay yakuna al-amru lahu. Amuin masub inhambuk tao ini tasaddurul majalis.
Among di ti matampal hadya siya bihayan. Doon hamayran madjilis. Bangaon pag imun-imun kabaan niya siya hadya na unahan bihaan. Among kanganan, law na siya isabi usog. Bangaw mapagtiyaw ni mutang tanao, siya ay malakgo biya mga roles. Iwan kaya kastoy utang tana. Among kanganan mabisara si mahadya na makakita kanya saksa isablaw nga hinda kay uto yaon. Dihan to hadjing kabaan dungugon at tasaddo lil majalis haunahan. Amon nagdara sinsipat ako. Amon na sa ini, amon sipat ako. Ako sa law ning dihan. Kabaan niya runad dya si amon hamayran madjilis kita si mahadya na katan mga uno-uno pagkaradyaan si hadya na unahan. Na inisakit. Alamat iman mahina. Maba siya rumungog, habis sara si mahadya na katan in pagkaradyaan niya on kaniya. Atawakan siya. Atawakan sarap niya. Bang niya karungukan ninyo ang bukod na rin kaniya. Di manigit lang magtuin pangatog ni masindong niya niya. Nain niya to. Subay na to. Yan to kitaon. Bang nini kitalaw sin pangatayan na to. Sabi nini katan sakit sin jantong. Bang in jantong na sakit, result yan sininiman wayroon. Result yan sininiman mahina. Suway yadto pagsama-samahan na to kitaon. Innabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Man ahabba ay yumassila lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Isusulaw ng mabaya naman na sin hadith. Amuin in tao katan hipasalupa in pakaradyan yung kaniya na nagpatakaman na siya law na si lilingkuran halaw siya. Di ma nabangaon na hinang achievement hahula hadun niya hapagara mauno katan suway hadya hikuan hangan niya. Atawakan siya. Ganyan, tukon maraya. Alamat ito, aon kabayaan niya, sum'ah, iwan si pakriya hamat. Damik yan long na, asyuhu wal bukhlu. Amon kaikot. Kabukain. Kaikot. Huon di matong hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inambok bariman man jari siya mahinang ikutan. Sumagawa bang amon ikot, nakalano na ini nakalabaw, na inyan, alamat na yan, wayroon pag-iman niya, wayroon katawakkal niya, riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila ansar, amun hipo sin pag-iman, biyantog sin Allah. Biyansag sin Allah, ron halaw sin Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasa. Nagpapawidda yung mga ansar. Hapakaradyaan, misan pa sila barhadya. Biyantog sin Allah Ta'ala yung paninog sin ansar. Kung sila ikutan. Di matong imuhajirin, tayo manghud nila. Supportan sin tao ansar. Amon tao Madina. Iano nintay manghut niya rin ang mga ansar. Ito ang bahay ko.
Dua, kaway ng buo. Ito ang kabun ko, tungaon ko, kakay minang tunga, kakay ng tunga. Sampay miyamot, kaya tin asawa ko ruwa, imugit ko, pag-ubos sin idda asawa. Kita mo? Bang iniman ti mo tuwa, alam sin pangatayan, di ikaw mahinang ikutan. Sabab ang tawakkal mo pa Allah. Iban, kaya ingatan mo ya, kaya ingatan mo na inrinsiki, dihil kay mo inyaon panandas, hadya kay mo sin Allah. Mamaya kau magtabarro, magmurahangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tamikyan alamat sin kulang in iman, amo na imamong hinamukmano siya sin himumungan ubos di ni akaron. Di niya hinangon, di niya ang gautaan. Nariha ini muna nakiugdan ini mga ahlul ilm. Muna nakiugdan diha ini mga kiulungan sin Allah ahlul ilm. Magbisara sumagawa, wayroon kakitaan mo rin maragbos doon hagin hawaran. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O kamu mga namamarat kaya pa Allah, may taisab kamu magpamung sindi niyo rapat hinangon. Kita mo parman sin Allah. Bukun niya tulaway pangasubo. Inya tulaway pag-inkar, pag-munkir sin Allah Ta'ala. Giya sin sa kaulaulaiyan kita sin Allah Ta'ala. May ta kaw magbistara sindi da kaw magbihinang. Bukun sa ito pangasubo, may taisab dihayan. Ito pag-inkar. O kamu mga bariman, may ta kamu magpamong, umus din yung rapag hinangon. Ay muna kiugdan mga sila ahlul ilm. Iban na singkatan bariman karena intiyawag sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, mga sila na mamaratjaya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan kay ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga alama kahina sin pag-iman, ihtiqarul ma'ruf wa adamul ihtimam bil hasanat as-saghira, amuin babaon mo at tawakan di mo halkaan lando in hinang marayaw, di mo parulihon in hinang ibadat, inhinang diakan sin Allah Ta'ala, di mo halkaan. Minamaliit mo sa matsing bahasa Tagalog inhinang ibadat, sa ulan na siwi-siwi. Sa ulan na siwi-siwi, di mo yan turhilan halka. Innabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, biya na singkay riwayat. Kaya wayta singkay walang sahabat, intahalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat Imam Ahmad, law sinambok sahabat, hi Abi Jari al-Hujaymi, qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah. Di matong ako lang naman ito pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarta namung ako. Inna qawmun min ahli al-badiyah, fa'allimna shay'an yanfa'una Allah, fa'allimna shay'an yanfa'una Allah bihi. Law sinambok tao niya Rasulullah, munato din kami tao ring habadi at tao himba, tao badu, hati ni malayo sila pa hula Madina, mahula sila malayo sila pa hula amon kagawmukan sin manusia, biya na sin tao na tawakan siting kami tawakin ba at tinimahan sila magpakalot marihati. Paalim na shay'an yanfa'una Allah, ya Rasulullah, ano hindu iba kami law na sin ilmu pakaradyaan hikamumpaat kamu. Hindu iba kami law na ya Rasulullah sin ilmu pakaradyaan hikamumpaat kamu. Inna ngayo
Tawagin ba? Mahang magpakalod para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakun lundang panon sin Rasulullah ring may nagpakaruman sumambahayang hatay kun sin Rasulullah. Mang-aun hadjahati kumaksud deng hagin ba numaog ang pasilamakit to patabo. Law na ya Rasulullah, hindi kuno kami sin pakaradyaan makarihil kamo kamumpaatan. Kaya nga tanong limbay ta sin Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam, insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila imbayta, la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Hati na in sabab wurud kaya wisara sin Rasulullah in hadith ini sabab sinambok tawagin ba, la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Ayaw kau tuod hati ni amuin maliitun mo inhinang marayaw. Ayaw ko mang di, amon di mo halakaan inhinang marayaw. Sa ulan na siwi-siwi. Sampay hakaina po sa hadith, walau an tukallima akhaka. Hindi ini tukallima. Aro kaing riwayat talqa. Walau an tukallima akhaka biwajhika ilayhi mumbasita. Amuin misan palaong na amuin biasin sa kaula-ula hibis sara mo in bayo mo madto patay manghod mo among biya nagsasahaya among bukon di urukalan ipakita mo tay manghod mo in ikaw hati nila ihasit mo siya. Arwain riwayat walaw an talqa akhaka biwajhin talq. Amon sawaay mo kamuyaon ialok mo hatay manghod mo inyad to dengan mga sa baba hinang marayaw di iyad to hipapuha sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiyat hambok sahabat na ngayon ilmo, mabayain hambok sahabat ini hikamumpa at kanya dunya akhirat bihad to rin wasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabang inta o magpuha siya sing pag-amal ibadat sa wala na siwi-siwi di narihilan halka biya na sing kamataoran din kato pang mga sunnat yung pag-ari sunnat dawalong niyan. O magtuya sunnat dalong niyan. Bisan ni sab sunnat inyong ibadat in kita nyo maglaki pahala din Allah subhanahu wa ta'ala. Umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam kahinapusan niya matan niya mataod pa hambok alamat himina in pag-iman sing hambok din kato amo na launin adamul ihtimam bi qadaya al-muslimin wala tafaula ma'aha bi du'ain wala sadaqatin wala iana. Amuin di kita magparuli sing kahalan sing umat muslimin. Di kita magpanayhog sing kahalan di madyato habang sa muslimin. Doon hadya kita naka-focus halaw simbay ta, naka-focus sa anak ta, naka-focus sa asawa ta. Di ta kaingatan di madyato habang sa muslimin. Way makaon nagigipit simbuno, nalulunggo si mga satro, naanya yung kahalan nila, di ikaw magparuli. Lungin sila, duwain na yung kahalan nila, duwain yung kahalan. Ngayon ini, result ini, sining iman mo, kulang. In iman mo kulang karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hama na sin hadith amun magpasad kaw sin kahalan sin mga muslimin bukun kaw lamon hajumlahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So murah-murahan mga kiaulungan sa Allah Ta'ala biya lisag siyam nadto marihati ko yung waktu, insyaAllah, ibang si pangadjian, mahaba na mamarahinad to. Murah-murahan, bang maninyan to magmumpaat, muna kako, ibang si katan, katayngog, sarta, dihilan umat Islam, kakusog, ibang kakaya, ibang mahaon, deng halaw, kalunggo, ibang kahina, magbalik yung kakusog, ibang kataas yung umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di na sadya patugtuon, ibalik ko in microphone maripa
ambok kay mamabatawakan maas ko paton sa kanay Muhammad, President sa Daw Islam Foundation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yan tunain na sa lingkat-lingkat ng patungtong pengajian sa Rayaw-Rayaw. Amoy na tungod paparkala lang takalam masin na sabab sini kalam masin unito kalam masin pag-iman. Na ini mga yan to katantan, di madyato yan to kalauman sing kita supaya matilos ata inamin ginawawaran ta tungod pa amin mga pagkala ito amin di taman jari pajatuhon kato sabab na ikaunahan ta amoy in makusog in ini mahugot in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab amad to in sa rayaw-rayaw lang ta dahin ha mga ini umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mga sila mahugot in panindog nila at tungod sin parkala pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy di tilusan nila marayaw amoy lang ta di nila bunsakon kaya na sinagiin mga parkala apangatod nila sibi-sibi sin mahal ka iyon pa Allah subhanahu wa ta'ala na yato in mga salingkat-lingkat lang kapangadyan sa Allah ta'ala kaya na sinagi at susungon waktu kaya na sin waktu ini na waktu ra isab sin guru na tumulya amoy in gumanap na isang pangadyan kato tanim na salamduan hadya pakatan labi-labi na waktu lang tasin kainayaon amoy in nagtunay kita niyo sin amin sambahayang Hari Raya Haji langsing kita na inento pasampay namuin salamat Hari Raya Haji kaniyo patantan mga katautay manghuran ibu dayari halauman si hula na to ini sampai pa amin di nabutan sin ini channel sing kita niyo sabab na sa plug na inilaw ta in gumi bang aunda internet bihan abutan na sadya bihan na sinarising kami na sampay bihayaon nakalamod na ini Daw Islam Foundation na tawa Islam TV halikusan sin amoy in Islam channel hadunya na yan mang kamumawaya kimita dahin doon hayan doon lang niya www.watchomni.net na inyad to magtuy-tuyad to kakitaan niyo in programa amin yan na logo yan biya naghiwaliwal yan na amuanin kikita niyo rito wayron nga ni sabihan amurin yan namin ini unod taing color niya yun biya Orange. amin yun logo yun walna niya bang haba sa sinog ba kuan Yeah, orange is all yeah. oh muna sa to orange Ano tataw so rin orange ni? Kulit. oh manjari rin sabihan to kulit biya biya suwa ba yun namin na color sin suwa ano tayo pusuran lang na yun ay kuan yun ini suwa kuan ini pagtag dito sin Arab hula Saudi abusur lang ni pusuran busurra na yan na damikian da isab na kiatagmaan na sing kita ni wen sinagi in aun na long ta mag-lecture kato taniyo pangadjian habah sa Tagalog amoy in pangduli kato taniyo sin Panar ini community channel daing ini Qatar. Alhamdulillah, yan nabihan sa matandasing kami, iniyan bukon yan lang ta amin pagyanon batin sila nag-convert sadya sumagawa, nagpangadji to din mga sila yan. Nagpakatanggos sila mga university, pagpangadjian nila. Even naon pa rin doon kanila yan, doktor. Amin magre-lecture kato taniyo bahasa
Tagalog, alhamdulillah. Na sababi ni liya lawag na mo ini bang man sa wala pa miya mabot long ta. Biya mga angan-angan si kami aon mag-lecture din dihay ni bahasa Maranao, Maguindanao, Samal, Yakan. Bukod na dya bahasa Sinug, Hakatan, sinamin aon doon haon ini dahil mga ulama lang ta. Sampay habahasa sin ano yun, sin Samal Wanto dyan, Balao, Badyaw, pag yanon nila. Bihan, sumagawa pa sa sinamon di katake na nito, yung kita ang mga pulakkan natin sabab na makauna in lokal pa kanya unahon, sabi ito rin tamapundi ha lokal sa buwang kakataantan ng mga kakuruhan. Sumagawa, kalukalo ha susumon, abutan sing kita niyo, insyaAllah, amuin makakawa kita niyo pangadjian, maurol madto kawaon din ha amin lokal nila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bangit rumatong insyaAllah ta'ala in biya mga iyangan ng antad to insyaAllah kalukalo Saan sila rito makana? Makana insyaAllah bihat to na murah-murahan na dya salam doa kanyo Eid Mubarak kanyo katantan ibalik ko pa kuno na to kami hindi mihil kato kung indua iwan kalukong penyong kawayaan niya salam doa pa mga kataw tayo. Alhamdulillah, katuan biya mga kuyag, mga biyayta mo tungod sa tatawur. Alhamdulillah. Kan mo tayo yung tatawur ha, masa tayo pagsong, sin long tamimbar, pagpangadjian sa kita nung katan mo ng Islam TV. Yaon insyaAllah, luluag, yung kafaiddahan, ikarihil sa Islam TV ni Daul Islam pa mga umat muslimin insyaAllah. Murah-murahan mga kiaulungan sa Allah Ta'ala yaway nasad to hikaranap ko sumakawa balikan kanimumungan ko kain na amuin salam duaan hadya mga katutay mamuran kakampungan mayo masuok kabagayan kain na rayaon kita niyo timukbal sa laku-laku ibadat salatu Eidil Adha insyaAllah kalau raman pasungon pa sin Allah Ta'ala pagkasila sa umat muslimin antara sa sila sabab yung kamatauran hutba pag-deliver sin kaburuhan adlaw haylayari magkaiging pagkasila sa naununan hindi na pagkaraw tumubo yung mga himumungan yan insyaAllah kalawihan na ito bihawon maghambuok sila sa among tulong tabang nga ni karayaw sa kita niyong katan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So dito na sadya takabalallah minna wa minkum salih al-amal kullu amin wa antum bi khair duma'a kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi hadha al-amal اللهم بارك لنا فيه اللهم اجعله مقبولا عندك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا العمل مقبولا عندك اللهم زد وبارك فيه يا رب العالمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله